tome kako hipnoterapija radi, kako može da vam pomogne i kako to da je toliko efikasna. Ja sam neko ko mnogo voli efikasnost, ali sam isto tako jako sumnjičava prema stvarima koje obećavaju brza i laka rešenja. To je nešto poput onih čajeva za mršavljenje, gde vam obećaju da ćete za 10 dana da skinete željenu kilažu, a onda shvatite posle mjesec dana da se kilogrami vraćaju i da ste još pride dobili i problem sa hormonalnim statusom. Kod hipnoterapije to nije slučaj. Ovo jeste vrlo efikasna i brza metoda koja nema nikakve nuspojave. Hipnoterapija je zaista sjajna zato što ljudi obično dolaze na svega 6 tretmana, odnosno 6 seansi maksimalno, neki riješe probleme čak i posle 1 ili 2. A hajde da pogledamo u ovom videu kako to da možemo tako brzo da rešimo probleme pomoću ove metode. Kako to da je toliko efikasno. Dakle, hipnoterapija radi tako što odlazi do uzroka, odnosno do korena problema. Na seansama se uglavnom ne bavim onim što vi mislite da je osnovni uzrok, zato što to obično nije. Glavni problem, izazivač vašeg problema leži obično negde mnogo dalje, odnosno dublje. I hipnoterapija je sjajna zato što pomoću podsvesnog uma odlazi tačno do tog uzroka. Evo na primjeru jedne klijentkinje koja je došla zbog toga što u njenom životu stalno izostajalo finansijsko obilje. Odnosno, ona se spremila da lansira novi biznis, sve je pripremila promotivne materijale, tržište, klijente i tako dalje. Međutim, kada je trebalo da klikne ono da, evo, počinjemo od sutra, nikako nije mogla da napravi taj posljednji korak i stalno je obuzimao neki strah. Išla je na nekoliko vrsta terapija, bilo je na klasičnoj psihoterapiji i na kraju je došla na hipnoterapiju. Šta smo otkrili na seansi? Otkrili smo da je glavni uzrok njenog problema program unutar njenog podsvesnog uma koji je stalno govorio da je ona mala. Taj program je bio davno, da kažemo, instaliran u nju i to je program koji je ceo život vodio u pravcu toga da bude neprimetna, da ne talasa, da ne pravi velike promene i tako dalje. I zamislite njeno zaprepašćenje kada je otkrila da taj program je direktno povezan sa njenom mogućnošću da napravi taj veliki iskorak, da izađe na tržište i predstavi se. Bila je fascinirana kada je otkrila da čak i neka imena od Milošte koje su koristili članovi njene porodice pa i njen muž, kako su je zvali, nadimci koje su koristili su također bili povezani sa tim programom da treba da ostane nevidljiva, mala i neprimetna. I kada je uspela da otpusti to, posle nekoliko nedelja sam dobila pozivnicu za lansiranje njenog biznisa. Dakle, neki od ovih programa koji postoje u našoj podsvesti mogu da nas ometaju, a neki mogu i da budu korisni. Recimo, ako su vam roditelji kao malima govorili da ste mali, to je obično bilo zbog toga da bi vam ukazali da postoje neke aktivnosti ili neke sadržaji koji nisu još primereni za vaš uzrast. Međutim, ako imate 40 godina i dalje verujete da ste mali, to može da bude ozbiljan ometač u vašem životu. Hipnoterapija je sjajna tehnika koja može da vam pomogne da se oslobodite nekih programa koji vam više ne služe. Cijel proces obično izgleda tako što prvo prepoznamo koji su to ometači, zatim istražimo zašto su nastali. Važno je, postojao neki uzrok, nekada su vam služili, u nečemu su vam pomagali. Zatim im se zahvalimo za taj period kada su vam bili od pomoći, otpustimo ih u ljubavi i zahvalnosti i zatim na to ispražnjeno mesto postavimo neki program koji zajedno dogovorimo, a koji vam služi u dostizanju vaših ciljeva. Pogledajte i drugi sadržaj na temu hipnoterapije na našem kanalu i na našem web sajtu, jer ovo je stvarno izuzetno efikasna metoda. Jedna seansa traje oko 90 minuta. Mogu da je koriste i deca i odrasli i obično ljudi dolaze na 1, 2 do najviše 6 seansi.